20 činjenica o životu. Činjenica broj 1. U zadnjih 50 godina ljudski životni vijek se povećao više nego u prethodnih 200.000 godina ljudskog postojanja. Činjenica broj 2. Postoji više životnih formi na koži jednog čovjeka od ukupnog broja ljudi na planeti. Činjenica broj 3. Prosječan čovjek zevne oko 250.000 puta za period sopstvenog života. Činjenica broj 4. U prosječnom životnom vijeku ljudska koža u potpunosti zamijeni samu sebe 900 puta. Činjenica broj 5. Prosječan čovjek proizvede oko 25.000 litara pljuvačke tokom svog života, što je dovoljno da se napune 2 bazena. Činjenica broj 6. Prosječna osoba provede 3 mjeseca svog života sjedeći na WC šolji. Činjenica broj 7. Muškarci provedu skoro godinu dana svog života gledajući u žene. Činjenica broj 8. Ljudi s više prijatelja žive u prosjeku 3,7 godina više od onih koji su izolovani. Činjenica broj 9. Sjedenje više od 3 sata dnevno može skratiti život osobe za oko 2 godine. Činjenica broj 10. Žene u prosjeku žive duže nego muškarci zbog toga što njihov imunni sistem stari sporije. Činjenica broj 11. U svom životnom vijeku muškarac provede oko 6 mjeseci brijući se. Činjenica broj 12. Oni koji redovno trče žive u prosjeku 6 godina duže. Činjenica broj 13. Većina ljudi može da preživi do 2 mjeseca bez hrane, a 11 dana bez sna. Činjenica broj 14. 2/3 ljudi u svijetu koji su ikada doživjeli 65. godinu su još uvijek živi danas. Činjenica broj 15. Prosječna Britanka potroši oko $160.000 na šminku u svom životnom vijeku. Činjenica broj 16. Ukoliko bi svi ljudi redovno prali ruke, 1.000.000 života bi bilo spašeno godišnje. Činjenica broj 17. Prosječna osoba provede 2 nedelje života ljubeći se. Činjenica broj 18. Žene provedu skoro 1 godinu svojih života o odlučivanju oko izbora odjeće. Činjenica broj 19. Ljudi provedu 1/3 života spavajući, što je oko 25 godina. Činjenica broj 20. Roditelji novorođenih beba propuste oko 6 mjeseci spavanja u prve 2 godine života njihovog deteta. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.